Ungabe unezinkinga empilweni ezothanda, emsebenzini, ibhizinisi noma inhlanhla ivalekile. Unenkinga imali noma esithwala, lahlekelwe imoto noma imfuyo. Khululeka-ke, ukhona umkhulu ukhehlekhehle. Umelaphi wesintu othembekile nowaziwayo. Ubuyisa imfuyo elahlekile, vula izinhlanhla, asusa ibhadi, futhi asize ngezinkinga zempilo. Xhumana naye kule nambolo 081 493 1276 081 493 1276. Khulu khehlekhehle. Lapho abanye behluleka, ikhona la siqala khona. Sanibonani wey'ngane zakwethu, angibingelele phinde futhi-ke nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili. Mina-ke lami igama ngifezeko intuthu ngakhumalo bathi la sibona ama-comment. Ngizophinde ngicela wey'ngane zakwethu-ke ukuthi uma ngabe usemusha kuleli khasi wenze kufanele uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta no-like nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Bese ngilandela ku-Facebook @mfezeko, ela sibona ama-comment, TikTok @mfezeko media, bese kuthi ku-Instagram @mfezeko_162. Wey'ngane zakwethu, udumo ole video laphana-ke ebitrend ey'nkundleni zokuxhumana kulona leli viki esiphuma kulona laphana. Kuzokhumbuleka intokazi iyaziwa kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana ku-Facebook naku-TikTok, uNdlunkulu laphana intokazi yakamthiya laphana ngeyazakhela elikhulu igama laphana ngokulingisa nje iy'ngoma zabaculi basikandi isina nangendlela echaza abantu abaningi laphana, neyakhuzwa kakhulu-ke ngendlela ebeyigqoka ngayo-ke laphana, ukuthi-ke kwesinye isikhathi ayizama ukuthi uma ngabe ifake iy'mpahla ey'ncane ifake ithayithi. Kuzokhumbuleka umuntu owakazi ukuthi kwamlandeleke lo sisi ngane zakwethu. Trend ividiyo yakhe yokuqala la wakukhombisa khona ukuthi wakwasendela omunye umuntu laphana ividiyo mhlampe bekade behlekisana naye-ke laphana, wayesemblackmail ukuthi-ke ufuna imali isamba esithile-ke laphana-ke wayifaka ngazi ukuthi-ke besehlezi afuna imali-ke wasephoqa ukuthi laphana akavele ayifake, angeke eze lokhu ehlezi afake imali laphana ngane zakwethu. Trend ividiyo yokuqala leli viki athi phuma kulona kunevidiyo kade trend ey'nkundleni zokuxhumana ibona abantu abaningi eshiya abantu abaningi phela babambe imilomo belungisa amathawula laphana-ke laphana iy'nqwele-ke ngane zakwethu. Ngiyazi uma kukhulunywa ngey'nqwele ukuthi iy'nqwele ngempela ziyiphothi. Intokazi phawulele ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi kekhe laphana-ke isiyawuyeka uFacebook laphana, ubhala ukuthi-ke ngesimo esingesihle silokhu sivela. Ngicela ukuma kancane la kuFacebook ngesimo engisazama ukubhekana naso konke kuye enhlizweni ngumuntu nami. Ngane zakwethu ubhale kanjalo, afake isithombe ekhombisa ukuthi akeneme lapha. Kwesinye isithombe-ke asifaka laphana ividiyo ubhala ukuthi impela ngeke ngize ngizibulale, ningixolisele kumenzi wokububa, ngeke uhambe wrong like mase efaka ividiyo la kade nakade ezibalela khona imali. Asazi wey'ngane zakwethu ukuthi le mali noma imali eqhamuka laphana kulamavidiyo alokhu atrenda njalo noma imali yaka-Facebook. Kodwa ngifuna ukwanda kakhulu ngalolu daba. Ngane zakwethu yona ividiyo okanye udaba esinletha lona lihamba phambili namhlanje. Ngakuthina kwakho ukuphawula, hlala comment section-ke ngizwe lwakho uvo ngalolu daba. Ngela sponsor ngiphuma njena, yabuya nezilandelakho kwividiyo elandelakho. Nisiphathe kahle, nibe nosuku olumnandi. Ngithanda kakhulu.